دوستان عزیز السلام علیکم. نک با درخواست زیاد شما جای فروش اسکوترها و آمدیم. ازی تا حد امکان از نرخ نوای اسکوترها برای شما معلومات میدیم. اگر نوار سند شما آگهشته باشه حتما آبونه شدن لایک موندن را فراموش نکنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. اسکوتر اردک نرخش 3800 تومان، پربیگش 7955 کیلومتر. او واگن نه؟ این نمبر چند تلفن کنن تماشا بینو؟ نمبر تلفن تان چند؟ نمبر تلفن تان چند؟ نیست می؟ نه یوتیوب به پرخصاصیم نه بای. من اسکوتر دایلیم می باشد اردک. یا همش واگن می باشد. پربیگش 2660 کیلومتر پربیگه. نرخش 3700. یا همه 3700 با خریداری نرخ باشد خدا خواهد سودا کده با ارزان کده بیتیا. اینش هم دایلین اسکوتر. این جای نشستاش این پربیگش 20572 کیلومتر پربیگه. این چند بود؟ 3700. این هم با ارزان بشارد نمینی ویدو اردک این اردک اسکوتر اردک اسکوتر اردک. من بازیخت اسکوتر این هم اردک دایلین می باشد. من این جای نشستاش خیلی که دیده ایستادید. من این بالوناش من زنجیراش همش وای پربیگش 11000 کیلومتر. این چند بود؟ 3500 تومان با سودا میشد. من اینم دایلیم اینم 39000 تومان. پربیگش 5610 کیلومتر. نم 3500 تومان با سودا میشه. یا واگن نه همه؟ همش واگن. این چند بود؟ نم 39000 با سودا میشه. نشان 39000 منه. اکا تلفن تون چند اکا جان؟ تلفن برای معلومات 92 965 97 97. مرحمت زنگ زنیتون و اسکوترهای زمانوی را خریداری نمایتون. من اسکوتر اوتکا سالش 2008 می باشد و این نمودی بیرونش. من برادر من زشیته برای شما نزدن زشیته هاشان هست. پربیگش 52000 کیلومتر. من پربیگ این جای نشستاش حالتش بسیار خوب. واگن نه؟ واگن این اسکوتر واگن. این نرخش چند بود؟ 39000 با سودا میشه. نرخش 39000 تومان با سودا میشه. تلفن تون چند کو؟ 975 0102 92 975 0102. مرحمت شخصانی که میخواهند صاحب همیشه اسکوترهای زمانه‌ای باشند زنگ زنیتون با تا حد امکان دستگیری کرده ارزان‌تر کرده میدیم. من با اینجا بسیار همه نمودی اسکوترها اینجا زیاد. اگر بیایتون دلخواهتان همین بازار یکشنبه بازار رو بیتون دلخواه اسکوترهای خریداری کرده میتون تو با نرخ‌های دسترس از 3000 سر میشد. اون از 3000 تا 4000 سامانه مثال دوام میکنه. دوستان عزیز من با یک اسکوتر اوتکه ویپسکی 2 سالش چند بود؟ 2010 سالش 2010 سالش هم نو. نه نمودی بیرونش هم بسیار خوب. اینجا باز زشیته هاشه برای شمال نزدن.
пробегаш мисол 32 000. Мани калитош хеле ки дида исодед мене. Бисёр ҳолаташ бисёр хуб, талаботда ҷавобгӯ. Нархаш 3000 сомон. ҷои шудаш. Ябора ино гуфтанд ки ябора шудаша мегӯям. Гуфта вайкана харидорои солаш 2011 гуфтасия. Харидорои конкретни маърамат занг зентон 3000 сомон ҷои шудаш. Гуфта вайкалзия. Телефон ҳамон на? 975 01 02. Телефон барои маълумот 92 975 01 02 маърамат занг зентон ва навихе скутерҳои замонавӣ харидорӣ намоедтон. Мана дӯстон хеле ки дида истодед ази камтар пеш мо мисол шоҳиди он шудем ки яхта скутери мисол фаҳмидем 3700 яхта 3000 умуман ҳамин бозорба битон нархи ҳамин минимални сармешудагиш аз 3000 сомон ва якум вобаста ҳолаташ мисол 3000 3200 3500 3700 3400 то 4000 сомона мисол скутерҳои замонавии шумоҳо дасташ карда метавонтон. Дӯстон агар ҳамин навор писанди шумо гарда бошад мисол якчанд нафар ҳамин чиза дархост карданд ки ако ябо нархи скутерҳоям фаҳмида тид гуфта мо омадем имрӯз шахсан бо дархости бародаро навор писанди шумо гашта бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. Мана бо менеҷарна ин завчасои тиде ки Ами дайли. Здесь дако бошад аяко. мана ин бо як гӯшаи бозоранда яке завчасо барои ҳамин скутерҳои дайли ҳаст. Лубои мана завчас дахтор бошад омада харидорӣ карда метавонтон ё ҳозир телефонашона мегирем. 92 Телефон када занг зада мисол пурсида дархост када харидорӣ кадаям метавонтон. Кредит биям мана ҳаст гутозия. Чанд телефонтон? 92 843 90 00 маърама занг зентон любой намуди завчас даҳкор бошад харидорӣ карда метавонтон. мана 40 сомони балони беҳо 40 сомони. Дорогие гости, я что хочу сказать. У кого слабое сердце, может на 5 минут покиньте нас, потому что сейчас на эту сцену выйдет безбашенная каная, который их всех ударил ток 220 вольт. После такого каная срочно надо идти в кардиологию, сделать свое сердце ЭКГ. Вот. Поэтому, дамы и господа, достойный азиз, встречаем Канай Навозони Фахри!